Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlek puli, da ka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpanyutarek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Balne Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. Ki noket kam jongka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee. Haka khatkan tere Ujambang Arhajar Pulai. Kila let jurep ya kamadan kendong Reverend JJM Nichols Roy, kabadan hajan madan student jiao. Bala ais ngobhar ka sorkar syaka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee na du snam kat kendai spa andrup kendai. Kumunci pentep hang ni, hau snam kat kendai spa andrup kendai, hadu snam kat kendai spa nyup saw. Ya ka kam chairman Jong Kenika Committee labat do Professor Gigi Swell, Vice Chairman labat do ba PR Kendia, bat Secretary labat da uba EI Wanswen. Haus nam kat kendai spa new pesan, hadu usnam kat kendai spa propulai, ya kakam Chairman labat do ba Jeswer. Nadu usnam kat kendai spa prapusaw, hadu usnam kat kendai spa kendai punriau, ya kakam Chairman labat do ba Bibi Lingdo. Haus nam kat kendai spa kendai penyo hadu usnam Arhajar Arfway labat do ba AH Scott Lingdo. Ha urisau Arhajar Arfway la shimtino ekakam Chairman da uba ransom sutengah. Kat bahaka kam sket tripan haus nam kat kendai spa propusan hadu kat kendai spa kendai pulai labat do ba Eugene Thomas. Haus nam kat kendai spa kendai pusaw hadu Arhajar Arfway labat do ba HS Suting. Ki noi lam jong ni komiti hapok kajingalam jong ucaman Batamai uba ransom sutengah, bat uskatri uba HS Suting. Lembat kita kot jangan komiti, kila hiar jurep ya kini kemadan, kenang banyo shna penbha, nang di syakmat, kenang bagi samla, ki skul, ki klub, bat ki balang, kini yok penan kam ya kini kemadan. Ban pentelun syakmat ya kini kejing temu, uba ransom sutengah ulaya tu. Ba nakaliang jong menteri rang ba kejala kualat kongkal sangma, ula ajing arab shipolak tengka, naka Chief Minister's Special Development Fund, kenang banyo shna penbha ya kini kemadan. Te nakaliang jonga kum chairman batamai jonga neka komiti nga yang sumharu ye ki mo perlok jongi po ki media mo lawan akan neka step te kani ka scene ka beningkong ka ba ngiyo panwan hang ni ban pej ya kani ka madan hadin ba mong la shimti thamai biang kum kinokit kam batamai jonga neka komiti te hagajing sisa kani ka komiti keladon labun bun senam mo keladon nadu khat kendai spa andruku kendai bat ya kani ke jakaru la ai daga sorkar hakatu senam khat kendai spa andruku kendai bat nadu tu senam hi balong chairman ni kong kat kum kijingtip kujongi ki kwat kisla ke bangi ngidon IDI Professor Gigi Swell nang tadi balong vice chairman hakatu por IDI Maripil Kendia. Nang tahadin ba la ino I Professor Gigi Swell ban sim chairman pade nang to pade isim sai mo Bibi Lingdo mo ba bring dai oi ba G Swear mo XMLA nang tadi Iwan sai ba bring mo hadin katon dai hadin nang to pade nadu khat kendai spa kendai penyo hadu arkuway isim sai ba H Scott kum chairman mo te nagaliang jongi kanika komiti hadin bala shimti thamai ngisem bakane kamadan mo kalong bala sui kumtu klem da pendon kam te hadin bangila shimti ni sngoba ngidon kam bat penbhai kane kamadan namar kane kamadan ladangi pe mo la sui katus nam bat ngisem bakane kamadan ladangi penbha kan long ru kejing mentoy nak benta ki babun ki balang hamtam nak benta ki khna samla ki bala banyelek kai mo na ki school ba per ki college ba per te nakaliang jongi ngila shimti ya kene kam bat hadin bang la shimti kene kam ru ni so comment namar nakaliang jong chief minister mo ula ai ya kene ka fund shipolak naka chief minister special development fund bangin penbha ya kene ka madan bangin leveling bangin penbha ya ke ik badon kam kirki nang ta kene ka madan tang ba kini ki
Bernuan penungkam yang kena madan moh kila ban penungkam kena ono kapor ada kebias lok lang bat ngi te nakaliang jongi ro ngi don hi ka jing temu ka bang la pen kre ya kena ke detail project report hakini ki berai ki ladem leng ba ki expert ki jongi technical expert ki jongi te ya kani ro ngin saya kren leng ba o chief minister don boram jongi bangin yo ya ka scheme nomor hang ni ngi temu bandan kena ka sports complex moh kaba ni temu hang ni bat kum ju ro bat ben bha yang kene ka badan la ka menta ki jing le kai ka pher nadu baka sarkar kala IT sya ka Reverend J M Nichols Roy Memorial Committee akaba kumulong mentan chairman menengkong de Profesor Gigi Swell bolong deputy speaker jongga Lok Sabha ki ba PR kendia belum baca man, but kini hi penpau yang jeng burom jong ka sarkar yang ni rukrau, ubala kari bagajat penriu kala penmi iu, but ban sa nam sa burom iu ke ai yang ni jaga nak benta ban lei nang bakat nam jong u kan nomja, hoi ngila tiup iu kumukpa jong ka district council ka 6 schedule. Tinta kedau ngi kum komiti thamai kum long chairman ba ngi kum ki member mentang ngilap sim khiang la perkhat khia ba ngin develop ha ya ni jaka nang bakan long gejing mentoy ya ki babun ki ba penon kam ngini ke jaka nadu ki school nadu ki balang nadu ki shnong ki club ngi ai ya ki bakin pendon kam bat ngi ai ya ki nak benta kejing bit kejing biang jongki makin penon kam ya kini keceka ting i snoba ken nadu mentaka snemi ni sekman kumlai itu i chairman jongi ngilayo ka fund kumtu no chief minister ulai sebun ngilayo kejing yaram katu kani naki wei ki agency kumne and ising layo khendiat bat ni ki wei ngilapen bha kumne ting eskamba kani kemadan kan long kemadan kawai na kiban long ngejing mentoy ya ki kena samla jungi bat ye kiwei ki school ki college ki club ki ban pendon kam isim ya kena inisiatif adin bang la sim ti thmai ya kena kam adin bang la ikren ya CM na kren bat CM mo ti adin to CM de jing spoon jo ai ya kena initial mo funding kaba sipolak pengilap pen level ya kene lak pen bahai kene krang ba immediately ngilap pen kam ya kene kemadan kemalaong dari skit treatmentan but nang ni syakmat ro ngila de pen kre ya kene ka detail project report kene detail project report kala long inclusive te kan kentup ya kene ka sports complex but kan kentup ro pen bahai kene kemadan